sane mangke keturang aini haratu panos para pamiarsa sareng-sareng sane makin malih pacang lanturang didang wenten sane mabuat pisan iende kepancang ya adanya yukti sane pacang aturang didang boyo wenten dios wantah kewentenan pancayatnya nih sayuat kiri-kiring jagat Bali arti lima titiang wantah ngaturang pekeling kemanten iratu pasti kesampun wikanuni ini panja punika wantah metekes lelima ya adanya korban asani suci Rita kalih ratu pacang ngewentenang yadnya iri-kiring jagat Bali mangde medasar mesrana antuk manah sane suci nirmala tulus ikhlas mareng dewa pitra rasi sinalih tungil pacakan pancayanane wenten katuring para dewa taler wenten katuring para resi manusela Buddha monggo bacakan pancayani selanturnya wenten taler pancayani katuring manusia taler ring bebudu ngiring mangke laksanaya mangde nyangsan incap ajeng yadnya nih kiring jagat iring sarang-sarang sami iring margian sampunan lali ngewentenang yadnya nih pun saking mana sujati mangde jakti-jakti ratu mangde nenten medewe rasa ragu ini ngemargian yadnya melarapan antuk manah suci nirmala tulus ikhlas punika manganda pupo san
mangkin kapilahan Mangdoi ratu nyangsan genar saya waktu nyangsan ini sane mangkin lanturan didiang milah-milah ining yadnya ibu. pertama dewa yadanya Aini lanturan didiang sane mangkin ngaturan ini pihak yadnya ibu nika sane pertama wantah dewa yadnya korban tulas hamiwa suci ritat kalau pacang aturang yadnya ngawenten yang yadnya mangga mesrano antuk manah suci korban tulus nirmani manduk kemarin para dewa inggih punika yaknya nesane pacang kemarian kado ring para dewata sami sinar suci sang yang widi duaning para dewa punika wantah percikan sinar suci de sang yang widi Trisan dia maka ciri sinalih tunggil ciri ratu pacang aturang yadnya inggih punika ritat kala ratu ngawentenang terisan dia Hamiwa puja waliku kedah sampun ring jagat Bali sami panyake ngawentenang yadnya ngawentenang wali ring merajan-merajan utawi ring pura sejebar jagat Bali mekarya pura merajan ini cihna sane malih siki sayuwakti sami angok sampun kalotah kedua negara ini kewentenan panjak kiring Bali mekaryo pura mekaryo merajan sami sampun majihna neka sami cina bakti maka sami punika sane kemargian andhep panjak iri kiring Bali wantah cihna bakti kado ring ide sang yang widiwasi umat Hindu asani
wenten maring jagat. Inggih punika wantah sayuwati sampun memargi ing-iring jagat Bali. Bali kunang anggen gitu sane mangkin murdanin carita sane pacang kadur inggih punika kawentenan jagat Bali nedaweg lumun Madag Prabu luwe dawage punika jagat Bali kegamel antuk Sang Prabu lintang luwih pisan udayan para pido mungwing para bida Sang Prabu sane ngamel jagat Bali neduke niku wantah mepara Prabu Udayana ke abe istri luwe taler duke punika keabeh antuk rabine lintang luwih lintang istri mau tamu sayuwati guna pria darma patni aturang titiang para brabini boyo wenten Dios guna pria dharma patni wicaksana madeg agung inggih punika makemaran sayuwati sekadi siwa lan parwati jagat Baline kegamel mekali mangajagang sastra drasta Ida Sang Prabu meraga wikan meraga widaksana meraga pratnyan sami-sami kepastika indik dresta-dresta ni sane wenten ring jagat Bali panjake sami bakti antuk kepratnyanan itu ngambil jagat iri-kiring Bali sami-sami treptitan wenten purun panjakiring linggih itu duanin itu Sang Prabu meraga wikan meraga dana ring panjakina kesami jagat agama panjak sami
krete bagya sapunika talerinde kawentenan jagat gemah ripah loh ginawi saya wakti asing tinandur sarwa mupu asing tinuku sarwa murah